أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हम इस बात पर यकीन Ние और ईमान вярваме, रखते हैं че ако някога е имал съвършен човек на света, това е светия пророк салалаху алейхи веселям. Няма никой преди него, нито след него, който да достигне такова съвършенство. Той е пример за най-високите стандарти за осъществяване на правата на Бог, правата на човечеството и притежава съвършен морал. Човек може да вземе всяко морално качество и да намери неговото съвършенство в личността на светия пророк салалаху алейхи веселям. Едно такова морално качество е смирението, което светия пророк салалаху алейхи веселям е притежавал в съвършена степен. Светия пророк салалаху алейхи веселям също е учил своите последователи да възприемат качеството на смирение. Аллах казал в свещения Коран на светия пророк да обяви относно собственото си смирение. Кажи, аз съм човек като вас. Въпреки факта, че Аллах му е дал статута на последния законосен пророк и печат на пророците, той го е накарал да обяви, че е смирен човек. И ще подчертае това качество на смирение, открито при светия пророк салалаху. Обещание Месия алейхиссалам цитира, който е казал, че никога не е имал пример за смирение като този, показан от светия пророк салалаху. Въпреки високите рангове, който е получил, той продължавал да заявява, че е просто човек, като всички останали. Той е проявявал смирение до такава степен, че човек не може да бъде считан за истински мюсюлманин или последовател на светия пророк салалаху алейхи веселям, освен ако и той не възприеме качеството на смирение
और ऐसी बातों का दिल में लाना फजूल और अबस है। फिर आप फरमाते हैं कि खाली शेखियों से और बेजा तकब्बुर और Човек खाली трябва да се предпазва от और इनकिसारी гордостта, और तवाज़ो да इख्तियार не करता бъде है। гордолив, देखो а да е आ смирен. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हकीकतन सबसे बड़े और मुस्तहिक बुजुर्गी थे, उनके इनकिसार और तवाज़ो का एक नमूना कुरान शरीफ में मौजूद है। लिखा है कि एक अंधा Веднъж आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर कुरान शरीफ पढ़ा करता था। обещан Месия Алейхиссалам आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास е अमाइश का написал, че सारे който, साहिब आते описвайки смирението на светия пророк Селем, разказва बातों में मसरूफ की वजह से история देर от हो जाने से живота वो си. काबीना उठ कर चला गया। ये एक मामूली बात नहीं, Той казва, че един इसकी сляп हालत мъж е идвал при светия пророк салалаху алейхи васелам इस पर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर में गए и और साथ рецитирал свещения दो Коран. चादरें मुबारक बिछाकर बिठाया। असल बात यह है Един ден, कि когато जिन लोगों той को отишъл नबूवत при इल्म светия हुई пророк салалаху वो алейхи васелам, लाजमन पाकसार और मुतनज़्ज़िह някои хора около светия जो пророк खुदा की बेनियाजी से हमेशा तरसां लरज़ां रहते हैं। разговаряли с него след като असल बात यह изчакал नहीं известно कि जो време. कुरान करीम में बयान हुआ है या हज़रत मसीह अलैहि सल्लम ने बयान फरमाया, Слепият мъж станал и बल्कि си असल बात тръгнал. जो हमें ये दी गई Но है Аллах информирал वो светия пророк सल्लल्लाहु अलैहि салалаху वसल्लम алейхи васелам за това. हमारे लिए उसवा हसना है। И затова आज светия भी हमें пророк यही салалаху алейхи васелам отишъл в हमें дома हासिल करने की तुम ही कोशिश करो на този човек, और उनकी मोहब्बत का दावा करो। довел го и го настанил на आ हज़रत собственото си सल्लल्लाहु अलैहि легло. वसल्लम एक मोमिन के Тази история показва, че онези, които имат любов और उस पर в अल्लाह की मोहब्बत сърцата си हासिल към करने का Бог, एक मौका पर होना със चाहिए। сигурност трябва да इसके लिए притежават उनसे हौसला अफजाई качествата यही है कि на लिहाजा смирение फरमाया и कि हर इंसान के लिए скромност. सर के साथ दो Това जंजीरें не रखी е जाएं। просто история, एक जंजीर а आसमान की तरफ урок, है който да और एक усвоим. जंजीर जमीन की तरफ है। जब बंदा आजिज़ी और फिरौतनी इख्तियार करता है Веднъж तो वो फरिश्ता जिसके हाथ में आसमान और светия ज़मीन пророк है Сесалем е казал, че всеки човек आजिज़ी से नीचे झुकता है има две और अल्लाह ताला उसको вериги, ऊपर का मुकाम देता है। जब прикрепени към बंदा него, सरकशी करता है едната तो वो обърната जमीन към की तरफ झुक के небесата, तकब्बुर करता а है। друга към земята. जब कोई Когато човек मुकाबले के दौरान прояви смирение, अल्लाह ताला की नज़र में नीचे गिरता है तो ангелът ऊपर की към तरफ झुकता है। небесата повдига веригата и го издига. Когато обаче човек अपने गस्से और проявява किबरिया और арогантност कि जब и बंदा आजिज़ी इख्तियार надменност, करता है तो अल्लाह ताला उसको ज़मीन की веригата तरफ към झुकाता है। земята го дърпа надолу. अगर हम ख्वाहिश करते हैं कि हमारा Светия तकब्बुर пророк салалаху алейхи वसल्लम веднъж е казал, तो हम चीज़ है। че човек, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत който है приема смирение, रसूलुल्लाह се सल्लल्लाहु अलैहि възнася वसल्लम ने फरमाया на सदका седмото किसी को небе. कम नहीं करता और И अल्लाह по किसी शख्स подобен की начин दर्जा светия пророк नहीं बढ़ाता салалаху और е अल्लाह किसी को казал, उसकी वजह से नहीं बढ़ाता че मगर ако उसकी वजह से। човек приеме यानी उसकी वजह से इज्जत बढ़ती है और कोई अल्लाह के смирение заради को Бог, इख्तियार नहीं करता Бог го издига. उसे बुलंदी अता करता है। А в същото време светия пророк салалаху और आखिरी обяснил कि सदका और माली कुर्बानी से माल също, में че कमी होगी। даването на फरमाया मुझे सदका милостиня दो कि माली कुर्बानी से तुम्हारे माल में कमी होगी। माफ और दरगुजर करने не से намалява इज्जत богатството बढ़ती на है, човек, а बल्कि прошката इज्जत बढ़ती है। не намалява ये честта на अगर човек. जान लें तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे दुनिया के माशरती झगड़ों के। मुआशरे Тези неща могат да доведат до голяма положителна कि हर बंदे को промяна आजिज़ी इख्तियार करने से अल्लाह ताला в बुलंदी अता करता है। обществото днес. जितने आजिज़ बनोगे अल्लाह ताला उतना ही तुम्हें बुलंद मुकाम देगा। Веднъж един човек се обърнал към светия пророк हज़रत салалаху алейхи सल्लल्लाहु васелам अलैहि वसल्लम के и अब्दुल की го आजिज़ी की एक нарекал मिसाल свой главен हज़रत अनस и बिन मालिक най-добрият रज़ियल्लाहु сред тях. कि एक मरतबा След това светия пророк салалаху नबी सल्लल्लाहु अलैहि заповядал на वसल्लम से कहा всички कि ऐ да मोहम्मद се пазят от измамата на сатаната. ए हमारे खैर इब्न खैर। Той इस казал, पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि че वसल्लम е ने फरमाया слуга на Бог लोगों на तकवे को अपना ऊपर लाज़िम करो име Мухаммад бин और खुदा तुमको Абдилlah दगा न दे। и मैं मोहम्मद का пратеник बंदा हूँ на Бога. अल्लाह का बंदा और
казал, че не бива да се обръщат към него по начин, надвишаващ ранговете, дадени от Бог. В друг случай, светия пророк Селам казал, че ничии собствени действия няма да го доведат до рая. Сподвижниците попитали дали това се отнася и за светия пророк Селам. Той казал, че наистина е така, защото ничии собствени действия не могат да го доведат до рая, освен ако не е покрит от благодатта и милостта на Бог. Следователно, всеки трябва да извършва действията си внимателно, стремейки се да се приближи до Бог. Един разказва, че аз съм чул как светия пророк Селам е отправил молитва за смирение, която била следната. След като бил чут да се моли: О Аллах, позволи ми да живея в скромност, позволи ми да умра в скромност и ме въздигни сред скромните, смирените. Записано е също, че светия пророк Селам не би се притеснявал да върви редом с вдовици или бедни, за да чуе какво имат да кажат. Наред с високите си духовни стандарти, светия пророк Селам се грижал да чуе какво имат да кажат, дори онеправданите в обществото, и ги изслушвал с търпение и грижа. Скромността и присъствието на останалите. Веднъж е казал, че светия пророк Селам вървял. Когато една възрастна жена го спряла по пътя и започнала да му обяснява нуждите си, светия пророк Селам стоял търпеливо и слушал какво имала да каже. Хатим бин Ади бил с светия пророк Селам по това време и докато стоял и наблюдавал случващото се пред него, си помислил, че този човек със сигурност не може да бъде цар, защото царете не стоят и не слушат бедните. Тогава светия пророк Селам завел Хатим в дома си, донесъл една възглавница и му казал да седне на нея, докато светия пророк Селам седнал на земята. Хатим отново си помислил, че подобни качества не са типични за един цар. Смирението на светия пророк Селам е било такова, че той също проявявал доброта към децата и ги поздравявал. Записано е, че когато светия пророк Селам срещал ансарите, той поздравявал децата им, слагал ръка на главите им и се молил за тях. Записано е как веднъж един мъж отишъл при светия пророк Селам да говори с него, но поради страхопочитанието си от присъствието на светия пророк Селам, мъжът започнал да трепери. Светия пророк Селам му казал да запази спокойствие, защото бил син на жена, която
ядела сушено месо. Описвайки това събитие, обещаният Месия Селам е казал, че с увеличаването на успехи смирението на Светия Пророк Селам е било такова, че той също проявявал доброта към децата и ги поздравявал. И когато Светия Пророк Селам срещал деца, слагал ръка на главите им и се молил за тях. Записано е, че веднъж по време на преселението, когато Светия Пророк Селам пристигнал в Медина, той бил посрещнат от ансари, които все още не го били виждали. По това време Хазрат Абу Бакър бил със Светия Пророк саллаллаху алейхи ва салям и се изправил, за да посрещне ансарите, които също дошли и срещнали Хазрат Абу Бакър. През това време Светия Пророк саллаллаху мълчал. По време на това слънцето паднало върху Светия Пророк саллаллаху, за да го скрие под сянка. Хазрат Абу Бакър го покрил с наметалото си, направил му е сянка. Едва когато Хазрат Абу Бакър направил това, ансарите осъзнали, че седящият човек наистина е самият Светия Пророк саллаллаху алейхи ва салям. Светия Пророк саллаллаху алейхи ва салям е посъветвал последователите си да не преувеличават, когато говорят за него, както християните преувеличават в начина, по който говорят и хвалят Исус алейхи салам. Веднъж, докато един човек изброявал великите качества на Светия Пророк саллаллаху алейхи ва салям, преди да каже това, което възнамерява да каже, Светия Пророк саллаллаху алейхи ва салям го спрял и го помолил да не се влияе от сатаната, а вместо това да продължи и с това, което всъщност възнамерява да каже. Веднъж един човек дошъл при Светия Пророк саллаллаху и го нарекал най-доброто от творението. Светия Пророк саллаллаху го спрял и казал, че това звание е за пророка Авраам. Смирението на Светия Пророк саллаллаху било такова, че въпреки, че наистина бил най-доброто от всички творения, от собственото си смирение, той отклонил това звание към пророка Авраам алейхи салам. Както се споменава и в едно друго събитие,
Един от последователите е нарекал светия пророк салалаху алейхи ва салям един от най-добрите създания на човечеството, но той е отговорил, че това е Хазрат Авраам алейхи салам. Това е било неговата превъзходна скромност и смиреност. Веднъж, когато цяла Саудитска Арабия била завладяна от мюсюлманите, Хазрат Анас бин Малик разказа, че светия пророк селам е извършил хадж но е бил с едно много ефтино и обикновено на метал и той е казал, че Аллах, хаджът е такова нещо, че не може да се опише с или да се опише с и извърши с скъпа някоя скъпоценна дреха. Знанието на титлите Мухаммад и Ахмад. Обещания Месия алейхи салам е написал, че името Ахмад е проявление на джамал, за разлика от това, и името Мухаммад е проявление на джалал. Причината за това е, че присъщо на името Мухаммад е качеството да бъдеш любим, защото притежаването на всички похвални качества и притежаването на най-висша красота и всички съвършени похвални качества изисква блясък, величие, страхопочитание и слава, но присъщо на името Ахмад е качеството да се влюбваш, защото хвалянето на някого изисква смирение, покорство на любящия и скромност. Това наистина се нарича състояние на джамали и това състояние изисква смирение и скромност. Нашия светия пророк салалаху алейхи ва салям беше изключително обичан, което се изисква от името Мухаммад, защото това да си Мухаммад, т.е. обхваща всички похвални качества, е това, което води до състояние на изключителна любов и светия пророк салам също притежаваше най-добрите качества на обичащ, което изисква името Ахмад, защото е от съществено значение Хамид, този, който хвали, да бъде и Мухиб, този, който обича. Човек може истински
и съвършено да хвали някого само когато е влюбен. Не по-скоро той е страстно влюбен и за да бъде обичащ и мухим, човек трябва да бъде покорен и смирен. Това е именно състоянието на джамали, необходимо за осъзнаване на същността на Ахмадия и любимото, което присъща на името на Мухаммад, се проявява чрез сподвижниците, а що се отнася до онези, които са били обидни и непокорни, Джалалът, бидейки любимец на Бог, ги е покорил. Обещания Месия алейхиссалам е казал, че в благословените имена на светия пророк салалаху алейхи ва салям се крие една скрита тайна. Двете му имена Мухаммад, което означава най-достоен за похвала, и Ахмад, което означава този, който е най-велик в отдаването на хвала. Намекват за две различни форми на превъзходство, притежаване от светия пророк салалаху алейхи ва салям. Името Мухаммад изисква характеристики на слава и величествено величие, защото името означава човек, който е безкрайно хвален, и от това естествено следва, че носителят на това име трябва да бъде обичан. Характеристики на слава и величествено величие, които са отличителните белези на този, който е обичан по същия начин. Името Ахмад по своята същност носи качества на смирение и скромност, които са отличителните белези на този, който обича другия. Основната тайна в тези имена е, че животът на светия пророк салалаху алейхи ва салям е разделен на две части. И първата е животът му в Мека, който обхваща период от 13 години, и втората част от живота му е прекарана в Медина, която е продължила 10 години. По време на живота му в Мека виждаме проявление на името му Ахмад. През това време светия пророк салалаху алейхи ва салям се е отдавал на плач и ридания пред Аллах денем и нощем. И е прекарвал времето си в търсене на божествена помощ и в молитва.
Всеки, който е напълно запознат с начина, по който светия пророк Сесенов е прекарал живота си през това време, знае, че никой влюбен никога не е плакал и е ридал толкова пламенно в търсене на любимия си, както е правил светия пророк салалаху алейхи ва салям по време на живота си в Мека, и никой никога няма да може да го сравни в това отношение. Тогава тези оплаквания не бяха на светия пророк салалаху, не бяха за неговата собствена душа, а поради ясното му познание за състоянието на света, поклонението пред Аллах беше изчезнало напълно. Душата и присъщата природа на светия пророк салалаху бяха заквасени от вяра в Всевишния Аллах, която подхранваше в него удоволствие и наслада. И светия пророк салалаху естествено желаеше да изпълни света и с това удоволствие и радост, но когато хвърли поглед към света, той откри, че техните способности и природа са били странно деформирани и че има много трудности и изпитания. Накратко, светия пророк салалаху плачеше и ридаеше за това състояние на света и го правеше до такава степен, че едва не щяха да загубят живота си. И именно за това се отнасят следните думи на Всевишния Аллах. Може би ще се оплаквате до смърт, защото те не вярват. Относно храненето на светия пророк салалаху се разказва, че каквото са му давали, с това се е хранил. И каквото имал, това се е хранил. Не е претендирал за храни. Бил е скромен в своето хранене. Това е бил животът на светия пророк салалаху, в който той смирено е молил за божествена благодат и милост, живот, който е показвал проявление на името му Ахмад. През тази епоха светия пророк салалаху е бил погълнат от дълбоко съзерцание. Последиците от това съзерцание и молитва са станали очевидни по време на живота му в Медина, когато е било проявено името Мухаммад, както е видно от следния стих. И те се молеха за победа и в резултат на това всеки надменен враг на истината се превърна в нищо
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद को अपने पीछे बिठाया हुआ था। कोई ये नहीं था कि मेरे साथ कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन फजल बिन अब्बास को अपने पीछे ऊँटनी की पुश्त पर सवार कर लिया Както е видно от следния стих, कि जब आप मक्का मुकर्रमा में दाखिल и हुए те се молеха за победа и в резултат на това कि जाबे को छू रहा था। всеки надменен враг पता और मुसलमानों की कसरत देखकर आपकी रीशे मुबारक на истината се превърна в нищо. करीब था कि वो छू ले। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा Следователно, ऐशुल आखिरा कि ए अल्लाह यकीन असल в जिंदगी различни случаи अदलो इंसाफ और इनकिसार обещания Месия е написал, अपने पीछे अपने आजाद करदा където смирението и скромността उसामा को на светия пророк Салам ऐश के रऊसाब और बनु हाशिम के बेटे भी मौजूद थे। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये उल्फ जो खुदा ताला के ख़ास बंदों को दिया जाता है वो इनकिसार के रंग में होता है और शैतान का उल्फ इस्तिकबार могат да се видят, да достигат देखो हमारे नबी върховете на съвършенство. जब मक्का को फतह किया Изглежда, че той е бил подкрепян जिस तरह и के दिनों में озарявано от करते थे। जब इसी मक्के में आपकी हर तरह से помощта и светлината на दिया जाता था। जब आपने देखा कि मैं किस हालत में यहाँ से गया था और किस един हालत में आया हूँ तो आपका दिल खुदा на една свята степен अपने सजदा किया। एक रिवायत में आता है състоянието на делата и действията 3 आदमियों की на нашия благороден пророк саллалаху алейхи васелам ясно демонстрира това. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी पैदल चलने И всъщност сферата на неговата светлина आपके हम и благослови е толкова обширна, सवार रहे че може да се наблюдава как पैदल चलने में मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो неговото проявление и отражение नहीं हूँ। се простират във вечността. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ एक По този начин цялата щедрост и благодат हुक्म दिया। एक शख्स ने कहा या रसूलल्लाह, на Аллах, която се изпраща दूसरे ने कहा या в днешно време, се получава एक और ने कहा या रसूलल्लाह, чрез इसका पकाना скромността и इस पर हजरत подчинението на और ईंधन जमा никого друг, освен на светия пророк Селам. हम आपके लिए काफी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं चाहता हूँ Една друга скромност, която се споменава, मैं че той काफी हो дори си е шил तुम में मुमताज रहूं। и се е закърпвал देखो पसंद करता है वो अपने साथियों में своите дрехи फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठे сам. और ईंधन जमा करने लगे। कोई ऐसा मौका नहीं आता था जहां आप ने अपनी आजिज़ी का नुमाया इजहार न फरमाया हो। एक रिवायत में असवद ने बयान किया Тук някои хора казват, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर क्या किया, че домашната работа е задължение на жените, यानी उनके कामों में मदद но виждаме примерите на светия пророк Селам, че बस ये и е казал, че човек, един мъж трябва да помага और बीवियों को भी शिकायत होती है с нещо в अपने वालिद से रिवायत करते домашните работи и домакинството हैं कि या रसूलुल्लाह да улеснява своята съпруга. उन्होंने फरमाया हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते की मरम्मत कर लेते थे, अपना कपड़ा सी लेते थे और अपने घर में उसी तरह काम करते थे जैसे तुम में से कोई अपने घर में काम करता है। Искрено казвам и заявявам въз основа на собствения си опит, अपने बीवियों का हाथ बढ़ाया करते че никой не може да прояви ये भी वादे हुए कि истинска добродетел да постигне और и благоволението на Бог и да има късмета उनका हाथ बढ़ाया। да получи божествените благоволения, रिवायत है благослови и कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में क्या काम करते прозрения, थे, उन्होंने बयान किया истини и видения, дарени на този, झाड़ते थे
който пречиства душата си до най-висока степен, докато не се изгуби в подчинение на пратеника на Аллах, салалаху алейхи ва салям. इसमें इसके अलावा ये जिक्र मिलता है कि आप ऊन का लिबास पहनते थे, मवेशियों को बांध लेते थे और मेहमान की खबरगिरी के लिए खुद तशरीफ़ ले जाते थे, मेहमान नवाजी भी खुद करते थे और हर किस्म का लिबास चाहे मोटा खुरदरा भी हो आप पहन लिया करते थे, कोई किस्म का वो नहीं था, सादा लिबास। Доказателство за това се намира в словото на कि एक शख्स ने कहा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ Всемогъщия Бог, इस दौरान आपके जूते का तस्मा टूट गया तो मैं आपका जूता लेकर उसे ठीक करने लगा, आपने който मेरे पास से वो जूता वापस е और फरमाया कि तजहीज़ सलूक казал в свещения Коран: кажи, ако обичате Аллах, последвайте ме и тогава Аллах ще ви обича. हुमा से रवायत है कि दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Аз съм практично и живо доказателство हाथ से अपने घर का काम कर रहे थे, за това твърдение तफसील на Всемогъщия Бог. मस्जिद नबी की तमीर की, Разпознайте ме в светлината на отличителните белези, लड़कों की ज़मीन थी, आपने फरमाया които представляват और फिर आपने उन светците и любимците на Аллах, करने के उनको उसकी както е установено в свещения Коран. Следователно, बनाने का благородният пророк салалаху алейхи ва салям तो लोगों के साथ आप е притежавал толкова съвършен морал, मस्जिद तमीर че дори ако възрастна жена го хванеше за ръка, बिन आजिब светия пророк салам оставаше там, उन्होंने कहा слушайки я внимателно, и докато тя не го напуснеше, आप मिट्टी ढो रहे थे, той не я оставяше. आपके सीने के बालों को छुपा रखा था। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं Хазрат Усман е разказвал как के पास अब्दुल्ला बिन अबी तलहा को लेकर गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको घुट्टी दी, मैंने आपको पाया कि आप светия пророк салам винаги е आप इसमें посещавал बच्चा पैदा हुआ था, болните, присъединявал се към погребални шествия и оставал сред хора за всички поводи. जानवरों के दाग लगाते हैं ताकि Светия пророк салам казал, नंगे के ऊँटों को दाग че ако някога бъде поканен някъде, ще приеме поканата, и ако му бъде даден дори малък подарък, ще го приеме. Веднъж светия пророк салам रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि му понесли храна, съдържаща тиква и месо. वसल्लम जब आपको देखा हम खड़े Светия пророк салам ял тиквата от जैसे अहले फारस अपने बड़ों के लिए खड़े करते हैं, стените на купата, अब हमारे लिए където и да я намери. आपने फरमाया अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना वर्ज़ा अन्ना व तक़ब्बल मिन्ना व अदखिलना अल जन्नता व नज्जिना मिनन नार व अस्लिह लना शानना कुल्लहु। ए अल्लाह हमें बख्श दे, हम पर रहम फरमा और हमसे राज़ी हो जा और हमसे कबूल फरमा, Това е урок कबूल फरमा, и за нас днес. हमें आग से बचा। Някои хора по време на джалса, रावी ने कहा когато готвят месо и картофи, някои хора изискват да им се дава само месо, क्या मैंने तुम्हारे लिए но светия пророк салам е дал пример, че човек трябва да яде каквото му са приготвили и каквото има. कि आप अपने आने पर लोगों को खड़े होने से मना फरमाया करते थे और फरमाते थे ये तो ईरानियों का रिवाज है, मैं बादशाह नहीं हूँ बल्कि खुदा ताला ने मुझे नबी बनाया है। बस आप सल्लल्लाहु के आजी के वो मयार थे। Битката при Бадър на една камила са били разпределени 3 души. Когато дошъл редът на светия пророк салам да върви, двамата му спътници го помолили да продължи да седи на камилата, докато те вървят. तो इस्लाम फरमाते हैं Светия пророк салам отговорил, че те нямат повече издържливост да ходят от него, पाक होने का нито пък е по-различен от тях, मुमकिन है и настоял те да яздят камилата, докато той върви. और फख्र न करे, ना इल्म
Хазрат Айша Разияллаха е казал, че Светия Пророк е помагал в домакинските неща и след това е отивал в джамията, когато е време за молитва. Това е урок за мъжете, които отказват да вършат домакинска работа и в последствие съпругите им се оплакват. Сподвижниците също са взели този пример и са помагали с домакинска работа, макар че домакинската работа е предимно отговорност на жените, но няма извинение мъжете да не помагат на съпругите си. Светия Пророк също е помагал на своите сподвижници в техните неща и работи, като например строеж и ремонт на джамии. С други думи, няма такава задача, която Светия Пророк да е смятал за по-неподходяща. Хазур споменава за Кабир, за един индийски поет, че се описва, че благодарение на Аллах, че е роден човек в една малка къщичка и се е бил благодарен на това, каквото е имал, и как човек чрез своето издигане и каквато степен на издигане получава, трябва да благодари на Аллах за своето състояние и своя характер, в който човек иска да награди своя характер като Светия Пророк ﷺ. Докато човек, ако искаш да получиш любовта на Аллах и характера, подобен характер на Светия Пророк ﷺ, тогава трябва да си скромен и да забравиш гордостта. Нека Аллах ни даде възможност да следваме стъпките на Светия Пророк ﷺ. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر